İnsanlardan bari al zat emne degen bolsa kıntıksız atkarışat deydi. Oşonda bir kişini gördüm deydi. Demek ağa çeyin bunday bir kişi görgön emes bu insan. Oşoğa taң kalıp atadi. Ra'aytu rajulan, men bir kişi gördüm. Yasdurun nasu an ra'yi. Al emne dese barın atkarışat deydi. La yaqulu şey'en illa sadaru anhu. Kaçan bir nerse aytpasa daru atkarışat deydi. Eğer de al kişi buyruk bergen bolsa, daro oşol buyruktu emne kılышат? Atkaruga şaşılışat. Eğer de al insan bir nersen tıygan bolsa, anın tıygan nersesinden daro tıyılууга şaşılışat deydi. Oşonda men taң kalıp suradım deydi. Kultu men hâve? Bul kim? Deyip oşol insanlardan suradım. Kalu cevap berişti. Hâzâ Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Bul Allah Taala'nın elçisi de cevap berişti deydi. Kultu, anan oşol kişiye kayrıldım dağın, ayttım. Aleykesselamu ya Resulallah. Ey Allah'ın elçisi, aleykesselam. Marrateyni. Cevap gelgen yok. Aleykesselam deyip ne kıldı? Salam vermiş oldu Peygamberimiz'e. Biroq qanday salam berip atat? Aleykesselam dedi. Birinci jol aytdı, cevap gelgen yok. İkinci yol kayra aytdı. Aleykesselamu ya Resulallah. Ey Allah'ın elçisi, aleykesselam. Degende cevap geldi. Kale. Kim dedi? Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. La tekul aleykesselam. Aleykesselam dev aytma. Fe inne aleykesselamu dev aytu tahiyyetul meyyiti. Bul ölgöndördün salamdaşuusu olup eseplenip deydi. Karasangsızlar. Demek biz qanday salam beremiz? Peygamberimiz öğretken salamı. Kale oşonda ulantı atat. Peygamber aleyhisselam. Kul esselamu aleyke. Ayt aleykesselam dev aytma. Esselamu aleyke dev ayt deydi. Biz ne deyiz? Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhu. Demek oşol uçurda bizge bunun azı teşesi yok negizine. Biroq oşol uçurda cahiliyede salamdaşı oşunday olmadı. İslamdan murunku uçurda, İslam kelelek bolğan uçurda salamdaşı oşunday. Aleykesselam deb salamdaşı ettiler. Peygamber oşunun ne kıldı? Tanıdı. Aleykesselam deb aytpa deydi. Emne deb ayt? Esselamu aleyke deb ayt. Peygamber aleyhissalatu vesselam öğretti salam. Keyin ulantı atat. Kale ayttım deydi. Ente Resulullah. Sen Allah'ın elçisisin deb ayttım deydi. Peygamber aleyhissalatu vesselam cevap verdi. Ene Resulullah. Ova. Men Allah'ın elçisiyim. Biroq qanday Allah'ın elçisiyim deydi. Ellezî izâ asâbaka durrun. Sağa qaysı bir uçurda başına bir müşkül düşse, bir tüyüşük gelse, bir kıyınçılık başına düşkün bolsa, bir balege düşar bola turgan bolsa. İzâ asâbaka durrun. فَدَعَوْتَهُ كَشَفَهُ عَنْكَ. Allah, men oşondoy bir Allah'ın elçisimin. Başına bir kıyınçılık düşkönde sen dua kılasın. Ya Rabbi, akvalım or. Ya Rabbi, cengildetkinler Allah'a dua kılasın. فَكَشَفَهُ
anka. Allah subhanahu wa ta'ala oşol kıyınçılıkты daro emne kılat sendi tartıp alat. Gördünüzler mi? Üyret otat. Allah subhanahu wa ta'ala bul sahabaga daro emne kılıp atat? Allah jönünde, Allah'ın ululuğu, Allah Taala'nın kuldarga olgan jakındığı jönünde dalo marmat berip atat. Kiyinem ne deydi? Ve in asabaka amu senetin. Kaçan senin başına bir amu senetin aşarçılık gelgen bolsa. Feda'avtehu enbeteha leke. Sen dua kılasın Allah'ta. Enbeteha leke. Allah subhanahu wa ta'ala yer yüzünen türlü azıklarını çağırıp veretti. Özü açarçılık, kımbatçılık, düşünüktü mü? Rızka baylanıştı olgan kıyınçılıklardan bari adam balasın günöğüsünün olan bulat. Kançalık günöğü kövrek batkan sayın adam balası kımbatçılık bulat. Kımbatçılık bulat. Açarçılık bulat. Rızkısı tar bulat. Tar bulat degen sözdün manisi azayat degen manisinde emas. Berekesiz bulat. Bereke köptükte emas. Bereke sanda emas. Bereke sanda bolboyt hiç kaçan. Bereke molçulukta emas. Tokçuluk berekede, molçulukta emas. Çataslar var. Oşonduktan adam balası. Жашоосунда кандай bir кыйынчылыктар боло турган болсо, дагы эмне кылат дейт пайгамбарыбыз, жол көрсөтүп атат. Эмне кыласың? Аллахка кайрыласың дейт. Түшүнүктүбү? Аллахка кайрылуунун биринчи эшиги эмне? Эң биринчи кадам кайсы кадам? Тоба, намаз эмес. Тоба. Аллахка биринчи кадам тоба. Кылган bilgen jana bilmegen, estey algan jana estey albagan, ataylap kılgan je bolboso жаңылыш менен кылып алган. Кайсы күнөөлөрүң бар болсо, чоң күнөө болсун, кичинекей күнөө болсун, баарынан Кудай Тааладан кечирим сурайсың, тоба кыласың. Бул тууралуу хадистер өтө көп. Бул тууралуу аяттар өтө көп. Аллах субханаху ва таала керек болсо, жамаат менен тоба кылгыла деп аятты чакырат. Bir kişi emez, cemaat menен oturup alıp cemaat menен toba kılgıla deydi. Ya eyyuhellezine amenu tubu ilallahi cemiyan. Tubu ilallahi cemiyan. Görmüşler? Tobanın manilülüğü. Namazdı kanday cemaat menен okup atkan bolsalar, cemaat menен koşu emne kılgıla deydi. Bul ayatты atkardık mı? Atkarmadı. Bırak mucizede atkar koyun inşallah. Kana atkar aldı inşallah. Men aytam, sen kaytalayışlar. İnşallah Allah. Ya Rabbi, bardık kılgan günöölörden men buşaymanmın. İnşallah bir dağı kaytalanbaydı. Söz verem. Ya Rabbi, sözümde turuğa özün jardan ber. Amin ya Rabbal alamin. Hazır toba kıldık elhamdülillah. Egerde çin jirekten kılgan bolsa hazırkı tobаны Kuday Taala murun kılgan bardıq günöөлөрүбүздү өчүрдү жок кылды. Hazır taptaza bir barakçabız var inşallah rahman. Allah'ın meyrimini görmür kanday şu son meyrim. Kanday Allah subhanahu taala şeksiz meyrim bizge koğanlar. Kur'anda degen oşol. Toba kıldan oşol oturup alasın, gözüңdү jumasın. Günöңdө isteysin Rabbim men kata kıldım. Dep kechirim suraysın koğan. Andan keyin daarat alasın, namaz okuysun, Kur'an okuysun, salavat okuysun, Allah'a jakındaysın. İşi kılıp baya kılgan günöөлөрүңө түшpөө үчүн kolundan kanday amallar gelse oşol barın kılasın inşallah.
Düşünüktübü? Demek kaçan açarçılık kelgen bolsa, feda'avtahu dalı Allah Teala'nın kayırlasın. Allah subhanahu teala senin duanını kabul kılat, yer yüzünde türdü azıklarını sana çıkarıp verir. Ve izâ kunta bi ardi qafra'a fulatin. Kaçan su yok, mömö yok, eş neresi yok, toprağı kupkurgak bolgon bir yerde bolup kalsan, je bolboso bir çölde bolsun, oşol çölde özüңdү unаңды jogotуп алсаң, jogotуп алгандан кийин Аллах Таалага дуа кылсаң, Кудай Таала эмне кылат дейт? Сен жоготкон унаңды Аллах сага кайтарат дейт. Деп Аллахны улуктады пайгамбар алейхиссалату вассалам. Андан кийин tasirlengen Cabir ibn Süleym radıyallahu ta'ala anhu Resulullah'ın bu sözünü ayavay tasirlendi. Jürögü jiyip ketdi. Özün jogotup koydu. Bayağılardın katarına girip ketdi. Kaysilardın katarına girip ketdi? Taң kalgan adamlar var go. Taң kalıştı. Tigi emne dese barını atkarat dep taң kalıp adam. Özü 5 minut ötpöy alardın emnesine girip ketdi. Katarına girip ketdi. Katarına girgeninde dalili katarı kийинки sözü. Paygambarın suhbatının kanday küçtülüğünü gördünüzler toğanlar. Paygambarımızın mayegin kanday küçtü ekeni görünce bu yerden baykaş gerek. Al жерden bir paygambarız bir gana söz emes bu жерden. Paygambarın turuşu, kelbeti, süylөгөнү, köz karaşı, nazarı da koyuyoruz biz. Paygambarımыздın nazarı aябай күчтүү болгон. Ошончолук күчтүү nazar salgan paygambar bir karaganda insan ээси ооп жыгынып калган учурлар да бар. Aldı paygambarımızdan manevi enerjisini aldı. Cabir ibn Süleym jürögüne aldı nurdu. Nur kirgenden keyin ezilip ketdi. Ana ne dedi? Kultu dedi. Men ayttım deyip paygambarına. İhat ileyye ey Resulullah. Bana nasihatımı berçi dedim deydi. Mana sahabalar radıyallahu ta'ala anhum. Sahabalar жақшылықтың себебін daim izleşti. Qaysı yerde bir жақшылық бар, ошону кылып алсам экен депчи. Cabir ibn Süleym ошолордон бирisi караган. Дароо эмне кылды? Расулуллахтан пайдаланды. Я Расулуллах, мага эмне кыл? Бир осуятыңды бер. Азыр имамдар бар бул ишти аткарат. Эртеде кечке чейин эл келет. Маселеси эмне келет? Проблемасы эмне келет? Үй бүлөлүк проблемасы, дүйнөлүк проблемасы, тигиндей проблема, моундай проблема. Ой, эсепсиз. Эгерде имамдар интернеттеги эмне деп коет? Коучтар, анан психологтар, сыяктуу акча ала турган болсо, азыр биз эң бай инсан болуп керек, билесиңер. Клиентов хоть биты отбивай дегенсиң. Бирок биз Аллах Расулунун эмнесин, пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын сүннөтүн. Ошол инсандар эмне келет, билесиңер? Бул сахабалар сыяктуу. Аусини я имам. Ихат илайя я имам. Эй имам, бир насаатыңды берчи. Жакшы бир сөзүңө муктаж. Өзү менден 1000 мертебе акылдуу. Негизинен маселени чечет. Бирок Алла Таала ошондой адам баласын жараткан. Başka birinin tatlı bir sözüne, cilu bir sözüne de emez. Azır gelet bu hadiste. İçindeki bir cilmayusuna muhtaç, bilesine. İçindeki bir cilmayusuna muhtaç. İmam da adam balası da, imam da adam balası. Nasreyde de o geverde 5 bolot, geverde minus bolot nasreyde. Geverde minus bolotunda gelip kalsan cilmayla kalasın gever uçurda. İmam bolup durup sana gelse sen bunday kılasın. Uruşup yeri asla girgizip söğüp ketip kalak. Aytasın da bari işteysin da. Dua kılasın. Allah senin işinde oңдосун. Allah sana жақшылықтарды берсин деп dua kılasın. Başkaga dua kılgan sayın жүрөгүң тазаранат. Özüң эмне болосуң? Psixologiyalык жактан көтөрүлөсүң. Кайсы bir adamды жаман көрсөң,
кайсы бир адамды жаман көрсөң, ичине тил менен жөөк көрүп алсаң, ошол адамды дуада сөзсүз түрдө кошпой, унутпа. Түшүнүктүбү? Көрөсүң. Мен өзүм практикамда айтам. Ким менен кандай бир маселем бар болсо, чыгып калат окшойт, ачык айырсыз. Ким менен кандай бир маселем бар болсо, бирөөнүн ортомдо отуруп алып ага дуа кылсам дейсиң аны, тез эле чечилет. Өзү келет. Мындай тигиндей болуп, маселе чечилип калат. Кандай дуа кылабыз дейсиң? Я Рабби, ошол бир тууганымдын билип билбей кылган күнөөлөрү бар болсо, өзүңдүн магфират сыпатың я Рабби кечиргиле. Дүйнөлүк маселеси кыйынчылыкта болуп аткан болсо, я Рабби, ахиретте пайда алып келе турган дүйнөлүк бергиле. Я Рабби деп дуа кылабыз. Түшүнүктүбү? Анан Алла Таалага айтабыз, я Рабби, ал мага кандай жамандыктарды кылган болсо, Аллахым сен үчүн ошол кишини кечирилме. Жүрөгүңдөн чыгарасың. Качан кайсы бирөөгө ичиңде бир кандай десем, капалык бар болсо, сен аны кечиргенде өзүң рахаттайсың. Ошончолук рахаттайсың. Эми карагыла эмне дейт? Пайгамбарыбыз осиятын берип, мына биринчи осияты бул инсан. Эмне дейт? Qala la tasubbanna ahada. Айтты ошол кишиге. Эч качан эч кимди сөкпө. Тилдебе. Биринчи осият кылсаңыз, сонун. La tasubbanna ahadan. Эч кимди эч качан сөкпө. Тилдебе. Бул биздин коомдо өзгөчө маанилүү болгон бир маселе. Себеби биз сүйлөшкөндө дагы эмне кылабыз, бири-бирибизди сөгүп сүйлөшөбүз. Сүйүнсөк да сөгөбүз. Ачуулансак да сөгөбүз. Ооба. La tasubbanna ahadan. Сахаба эмне кылды? Айтат карасаңыздар. فما سببت بعده حرا ولا عبدا ولا بعيرا ولا شاة. Жоonu карагыла. Пайгамбарыбыздан бул мубарак оозунан эч качан эч кимди сөкпө деген сөз чыккандан кийин эркин болгондо да, кул болгондо да, төөнү да, койду да эч качан сөккөн жокмун дейт. Ай. Кандай утук. Биз буну эч кимди сөкпө дегенде биз инсанды гана түшүндүк, туурабы туугандар? Оюбузда бир гана ким келди? Инсандын сүрөт. Демек инсанды сөкпөш керек экенбиз. Сахаба эмне дейт? Эркинди да, эркин эми статуска ээ. Кул статусу бир аз начарга. Аны да сөккөн жок. Аны кулду кой, төөнү сөккөн жок. Төөнүн статусу бар. Айвандар арасында төөнүн статусу бар. Чөлдө статусту билесиңер. Чөлдүн кемеси анда сөккөн жок. Бир гана жегенге жараган койду да сөккөн жокмун дейт. Туугандар, арылалы бул илдеттен. Сөгүү илдетин арылалы. Hazreti Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям хадиси бар, алейхиссалату вассалам. Адам баласы бир жакшы сөз сүйлөйт. Маниси жок. Маниси жок деген сөз бирөөгө багытталган эмес. Жөн эле айтты. Бирок бул сөз Алланын ыраазылыгын алып келе турган сөздөрдөн бирөөсү. Аллах субхану таала кыяматта дейт, бунун даражасын ошол сөз аркылуу ошондой көтөрөт, бейишке кирип кетет дейт. Адам баласы бир жаман сөз сүйлөйт, бирок максатсыз сүйлөйт. Кечиресиңер, бирөөнү сөгүү бар, максаттуу түрдө. Жөн эле сөгүп коюу бар. Жөн эле. Ошондой мааниде. Бирөөнү сөкпөйт, бирок жөн эле бир жаман сөз сүйлөйт. Ал сөз Аллахка жакпайт. Динде жакшы эмес. Шариатта кабыл алынбайт. Ошол сөз кыяматта адам баласын даражасын ошончолук түшүрөп, тозокко кирип кетет дейт.
bir ele ozdan çıkan söz. Hiç kaçan sökmöyle. Sökmөгөнгө hareket kılalı. Adam balası bolgondan keyin oz bizdin komda jayılgan bolot atpayбы бул нерсечи? Азыр айткым келбей жатат. Биздин ком сөгүү маселесине биринчи орунда эрит деп ойлойм. Биздин ком деген улут деген маанисинде эмес, тура түшүнгүлө. Ком деген сөз азыр жашап аткан ком. Орусун бар, башкасы бар. Туурабы туура эмес? Көчөнүн тилибиз бар. Эки сөздү кошуу үчүн эмнени колдонобуз? Ия. Эмне колдонобуз? Сөгүү сөздөрү колдонобузбу? Же колдонбойбузбу? Эки сөз, связка слов. Эки сөз, муну колдонбосок, эки сөз кошулбай калат да мааниси чыкпай калып кетет. Болбой калат. Аны колдонсок, ура эми отурду да. Болбой эле андай. Арылалы, тарбия кылалы өзүбүздү. Сүйлөгөн сөзүбүздү бир аз маани берели. Бул жума, иншаллаху рахман, bir жума сөгүү сөздөрдөн арылуу кампаниясы болсун, акциясы болсун бизде, макулбу? Такыр кыла албайм десең, минимумга түшүп, эсептеп көр анан. Же жаңда бир айтып коюп, мен сүйлөгөндө сөггөн сөзүмө эсепте, канча жолу сөйлөдүм депчи. Түшүр. Ла тасуббана ахада. Пайгамбарыбыз айтып атпайбы бизге? Бул бир гана Жабирге тийиштүү сөз эмес, туугандар. Бизге осуят эмне үчүн окутабыз? Ар бирөөбүз Жабирбиз бул жерде азыр отургандарда. Sen Cabir ibn Süleym, men Cabir ibn Süleym, sen Cabir ibn Süleym, sen Cabir. Barımız Cabir biz hazır. Tura emes mi? Sebebi bizde bu ildet var. Hem ne kılağız? Arılağız. Yok Cabir siyahtı o. Kimde emez? Erkindi dağın. Kuldu az, kuldu yok elhamdülillah. Kuldu dağın. Eşekti dağın. Etti dağın, mışıktı dağın. Hiç kimde hem ne kılbayız? İnşallah sökmeyiz. Ya Rabbi bizge yerden ver. Allah'ım bu hadiske amal kılığı inşallah ya Rabbi bizge yerden ver. Amin, amin, amin. Birok. Bu bana. Sögün degen jere sökpöy koysoң kayf bilесиң кандай сонун кайф. Bir жолу ошондой болгон. Же сөгүп алгандан кийин барып кечирим сурасаң. Башка нерсе. Bir жолу Южный магистральмен кетип атам. Өйдө жака. Мечиттен чыктым, соодум. Эми жүрөк толгон. Элхамдулилла, кетип атасың. Маанавий кайфтасың, эйфориядасың. Машине кетип атат. Машалла, иншалла. Bir malda biri aldıma geldi, tuuf деп. Aldımı tosуп aldı. Kaydağı bayagı namaz, orozu, dua, gitti жоқ, hiç nerse gitti. Söktüm ana, aytpayla koyayınç. Bilesinger, rulda oturganda en birinci kanday söz. Bilesinger bunu, aytpayla ben de oşundayım. Söktüm. Yok sökkөндөн кийин içimde ruh var da, can var, ruh. Bir nafs bir ruh. Ruh aytata cindi keresin деп атасың. Азыр намаздан чыкты, Аллахка сөз бердиң, жакшы адам болом дейсиң, мына 5 мүнөт өтпөй эле бирөө сөгүп атасың. Ичимде дагы бирөө айтат. Кой. Өзү баштабады, өзү кылбады. Тигиндемде деп баштады. Бирок акылым башыма алдым дагы. Тигетти, светофордон bir бастым, бастырып жетип алдым, жеткенден кийин түшүр айнекти десем, коруп кетип тигичи. Айнек түшүрүп, тууганым, сени сөгүп алдым, кечирип кой Аллах үчүн десем. Bir küldü, bir cılmaydı. Damla men seni tanıyım dedi. Astagfirullah dedi. Öyle istetsek, Allah saktadı. Eğer de men oşol jerde nafsın aytkanды kılsam, ne olatırım? Şermende. Aytadım o damladı kara. YouTube'da çıkar, jakşı söyle. Aytat, men siz YouTube'dan göröm deyit de. Subhanallah. Birok, rahatlıkta aytpa. O andan keyin rahatlıkta aytpagıla. Andan keyinki köz jaştın rahatlıgını aytpagıla. Tuğanda. Oturup alıp iyiladım, uyga çeyin iyilap ketip atam da. Allah'ım sana şükürler olsun demiş. Ey, keçirişti, keçirim suroonu öğreniş gerek. Peygamberimiz aytdı da. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Allah subhanahu wa ta'ala'nın en süyüklü amallardan kaysı degende hiç kimge tarınbaysın, hiç kimge tarınbaysın. Tarınkan da olsan, darı var tutup ne kılasın? Keçirim suraysın. Fela tasubbana ahadan deydi. Demek ki ne? Bu hadis bitmedi, daha var. Emki cumada inşallah olan tavası. Allah subhanahu wa ta'ala oşol ağır bir özgü Cabir ibn
Süleym siyaktуу ömür sürүүгө насип кылган болсун. Эч кимди сөкпөй, жакшы сөз айтайлы. Жакшы сөз айтайлы иншалла. Жакын арада бүгүн мечитке келатып кимди сөккөн болсок, машинени коюп атканда. Мечитке келатып кимди сөккөн болсок, машинелерди коюп атканда. Мечиттен чыкканда бирөөнүн машинени тосуп алып, аны сөгө турган болсо. Макулбу? Дуа кылалы. Кана бүгүн мечиттен чыгып, бир моундай мусулмандыктын сыпатын көрсөтөбүз иншалла. Тууганым, 2 саат болсо да күтө берем. Айбадатын кылып атам, дуа кылып атасың, күтөм мен 3 саатта күтө берем. Дүнүйөм өлүп кетсин дүнүйөм. Алла сенин кылган ибадатын кабыл кылса, мен ошончо чыдап берсем, экөөбүз да кошо беши кирсе кандай зонум нерсе? Ия. Кылалы, иншалла. Субхана раббика раббил иzzati амма ясифун. Ва саламун алейкум.